ngiyazi ukuthi seniyena banama encounters la nikhuluma khona ngezinto eziningi futhi izinto ezijulile nozakwethu uPaul Shonge. Mangasithatha usibeke esithombeni mhlawumbe about some of those conversations. No, ngithokoze kakhulu inkosi Nsizwa Mahlangu yasemalahleni eWitbank. Singukhosi nathi sibetheke iduma elingophiko ngokukhamba kwadadewethu uPaul Shonge obeka muhle kakhulu ngaphandle nangaphakathi. I-experience yami naye yenzeka khona la e-studio ukuthi nasifika la e-studio siphatheke kuhle kakhulu ufana nje usinikela ukukhululeka lokho esiba nakho nasize kube kunguwe okhona la siyakhululeka sikhuluma okungaphakathi kithi ngaphandle ukuthi siphatheke kumbi. I-impact ayenzileko kithi inkulunkulu ngikho sithi singubukhosi mdele size nathi sizokuvela ngapha sithi enhlobeni nabangani nababerekisana naye nathi sibethekile singubukhosi. On a lighter note, kusho yokuthoma nangiza la nguye wayekhona manje ngangibethe inkhumba zami ziphelele ngivele ngiyathusa yabo. Yeah, manje makuphela ishow awuyeza uthi uyahageka mos awu nangu udade lo bantu bayahagi inkosi. Ngasho ngathi no yena usifunele hagakhe bekwachuta nama selfie lokathunyelana ama selfie nongabona ukuthi udade lo unomoya nje ophasi okhululekileko ukuthi ungubani yena ukhululekile maka nawe. So singubukhosi sithi into esifundileko nathi ukuthi abantu esihlangana nabo empilweni masingathatheli lawo moments pass. La sikhona sihlangana nabantu where we cross paths with people intele si create impact ngoba ngiyinto abazosikhumbula ngayo leyo. Abanye abantu abakaphatheki kuhle ngaleso sikhathi wena ohlangana nabo ngaso. So ukuba nomoya orehe noma ukuba nomoya omuhle ngikho kuzenza ukuthi abantu ngalelo la ngalelo babe nomoya oright behle kulesimo lesabaqalene naso. So simkhumbula ngalokho sithi umoya wakhe mawulale ngokuthula angeke samlibala sizokhamba lapho kakhona ukuthi wonke umuntu esihlangana naye masimphathe kuhle. Sithokoze. And of course as inkosi Mahlangu ukhuluma indaba ebaluleke kakhulu but Richard khuluma nge-warmth lebe uPaul Shonge, and she used to say ukuthi mina I'm a hugger, you know, I'm going to come up and give you a hug because that's just how warm she was. Masibuyela othandweni lakhe lezendalo nature.